sad ljudi, pitajte šta vas zanima, da li vas išta zanima, pa ćemo mi malo da, jer nas nije bilo par dana, malo da izigramo koji meč i tako malo da se družimo. Šta vas ljudi zanima, da li idem na žurku? Ne idem. Suki, gdje si Suki, pali se, brate, da igramo, brate. Ljudi, dosta mi je podrški od superfinalista i od finalista i to pisalo. I sad znate šta, ja sam više puta naglasio koji su meni dragi ljudi, koji su meni, ajmo reći, favoriti ove sezone u reality u Zadruzi. I više puta sam istaknuo s kojim ljudima sam dobar, tako da mislim da bi mi malo profil ličio na Vašar, da sam apsolutno svih okačio, glasajte za svih negdje otprilike. Mislim da možda moj poziv na neko glasanje ne bi ništa možda previše ni utjecao na to sad, baš da će moji ljudi glasat znatno nešto promijeniti i glasat ne znam koliko, mislim da ne, ali otprilike svako ko me prati sve ove mjesece zna otprilike koji su mi onako dragi ljudi s kojima sam dobar i koji su mi bili, ajmo reći, favoriti. Što se tiče, stvarno mi se jako puno ljudi javilo i onda sad da objavim samo po nekoga, znači morao bi objaviti stvarno sve ljude s kojima sam dobar. Na šta je Barbie, ne znam poredak opće svih 10. Znam da je Stanija pobjedila i da je Aneli bila druga i da je Marinković bio treći. Sve drugo ne, i znam da je Boginja ispala prije superfinala, što mislim da je nezasluženo. Mislim da je tu malo podbacila podrška od Boginje, zato što mislim da je svakako trebala da uđe u superfinale i mnogo da bude bolje pozicionirana od drugih, ali samo moje skromno mišljenje. Anita je bila treća, ja mislim da je Marinković bio treći. Marinković onda četvrti, jel? Marinković četvrti, Janjuš deveti. Ovako, što se tiče, ja naravno me poziva, volim odigrati s njom, ali pozvat ću kasnije da malo se ispričam s vama, ipak me nije bilo par dana i tako to, i vjerujem da mnogi ljude zanima zašto, otkud ja u Beogradu odjednom i tako dalje. Da li idem na superfinalnu žurku i šta mislim o kompletnom događanju sinoć, o kompletnom superfinalu. Što se tiče, mnogi ljudi su me pitali zašto nisi objavio za Aneli, zašto nisi objavio za Boginju, zašto nisi... Postoje mnogi ljudi s kojima sam dobar unutra, onda da objavim samo Boginju, ili samo Aneli, ili samo Staniju, ili samo Janjuša, ili samo Matoru, ili samo ovog, ili samo onog, ne bi bio. A da sad objavljujem svih, razvodnilo bi se i ličio bi mi story na Vašar. Tako da svi otprilike znate za sve ove mjesece negdje da stvarno, da tu Boginja, Aneli, Janjuš, Matora, ne znam, Stanija, dosta njih, da sam stvarno u dobrim, korektnim, super odnosima sa tim ljudima. Sad da li ih ja komentirao ovako, onako, kao gledalci, kao posmatrači, kao neko ko je bio dio realitija i neko ko je kompetentan da komentira ta događanja unutra. Bilo bi mi glupo da sam stvarno sad ja pozivao nešto moje glasače, moju podršku, glasajte i za Boginju, i za Aneli, za Staniju, i za svih koji sam dobar. A da izdvojim samo jednu osobu, opet možda bi bilo glupo prema ovim drugima. Tako da sam ja sve ove mjesece, pričajući i kroz intervjue i ovdje kroz stream svoj i kroz neke svoje izjave, rekao koji su meni negdje otprilike najdraži ljudi, a to je ovi koji sam naveo. Matora i Janjuš kao dugogodišnji učesnici i ljudi koji su učestvovali sa mnom u realitiju, tu je naravno i Lepi Mića, Boginja, Aneli, Stanija, stvarno djevojke s kojima sam u super top odnosu, i tako da, nisam htio tu nešto ja sad previše da sad okačem na story svakog od njih, pa da moja podrška sad glasuje, da li bi išta i bilo drugačije, ne znam. Očekivao sam da će biti ljuta borba između Aneli i Stanije, realno. Očekivao sam da će se njih dve naći negdje na postolju. Kao treća osoba, da li će tu biti Anita, koja isto ima, ja mislim, veoma veliku podršku, da li će tu biti Marinković, koji isto ima dobru podršku, neka tako dvoje, troje ljudi. Očekivao sam to treće mjesto da može biti nešto drugačije, a prva dva mjesta zasigurno da će dijeliti Aneli i Stanija. Neko misli da je zasluženo pobjedila Stanija, neko misli da je trebala pobijediti Aneli, to je na vama koji ste više možda sve to pratili, sve to gledali i koji ste glasali i koji ste se borili za svoje favorite. Ja sam rekao negdje otprilike ja sam takav lik, ja bi svake sezone volio da pobjedi neki outsider, neko ko nije onako skroz uključen u sve te priče, onako prvobitne i to da pobjedi neko onako malo sa teatrane, ali uvijek u realitiju najveću podršku i najviše glasova imaju ljudi koji su najviše u nekim najjačim pričama i oko kojih se vrti reality, tako da je
nerealno da očekujemo da će jučer pobijediti, ne znam, Lepi Mića. Janjuš 9. Dobro, tu Jaško uvijek oko tog negdje 10. mjesta. Ok, ušao u superfinale, ušao u prvih 10. Solidna pozicija, ništa sad pre dobro, ali ništa ni pre loše. 9. mjesto onako, ok. Nešto sam to sam vidio klip, nešto da se iznervirao Mića, to sam vidio na TikToku, da se Mića iznervira što je ispod prije superfinala. Ali kako je, smatrao sam da će biti ljuta borba između Stanija i Aneli, mislim da Aneli malo zadnje ovu u reality ukiksala to sa Filipom, ta priča možda da joj nije bila potrebna i da tu možda malo isto presudila pobjeda Stanije kod glasača, ali veoma tjesno i oba dve su nosile taj reality, ok, tu cijelu priču i zasluženo su se našli na prva 2 mjesta. Zdravko Perinović zna i koliko je ko uzeo para, jebote, ja s ljudima s kojima sam učestvovao nisam znao koliko ima honorar, vi znate, ali dobro. Isto jako lijepo, 2. mjesto, vice prvakinja, 50.000 eura, oprostite, molim vas, uz dobre honorare koje oni imaju, mislim da je to sasvim korektno i sasvim dobro, to kod jako ih sam u realitiju ljudi ostavio dušu, tijelo, srce, mozak, živce, sve živo, nikad nisam bio drugi. Najbolja pozicija koja mi je bila 4. Bio sam jednom 10, jednom 4, jednom 5 i jednom 4. To je to što se tiče toga. Mislim da je, dosta se ljudi koji se nalazi u realitiju negdje, oni se bore zadnjih mjesec, 2 dana, to baš ne znam koliko vi preko malih ekrana uspijete to skužiti, ali učesnici koji su tamo osjete tu tenziju, to koliko se ljudi bore za te pozicije, ko će koji biti, koliko im je to bitno. Meni kad sam bio u realitiju je bilo jako bitno kad dođe sam kraj realitija da što prije izađem, da što prije se čujem s mojom porodicom, vidim moju porodicu, da što prije nekako odmorim od svega toga. Koji ću biti, da li ću biti 7., 5., 2., 8., 9. Ajde sad 1. i 2. mjesto se nagrađuju, ja kad sam učestvovao samo se 1. mjesto nagrađivalo. A ako nisam prvi, ako nisam nagrađen zato, ako neću dobiti neke pare, ako neću biti 1. ili 2. isto mi ću biti realno 3. ili 7. Boli me briga, ko djeca u maloj školi. Ja sam bio 9. ti si bio 7. Koga boli? Došao si tamo za svoj honorar, zaradio si, izdržao si do kraja, nisi diskvalifikovan, zahvali se svojim glasačima, svojoj podršci, svoje si odradio, završio si sezonu, ideš kući, brate mili. Ne znam zašto se uopće ljudi oko tih pozicija, oko tih mjesta toliko trse, ali dobro. Kažem, kad je prvo mjesto u pitanju i kad je 100.000 eura, to razumijem, ali kad su neke druge pozicije, da li ćeš biti 9. ili 16. koga boli. Svako ko voli Aneli treba da čestita Stani, svako ko voli Stani treba da čestita Aneli, da gledate, nema veze koliko god je to reality, kao sportsku neku, kao neku sportsku završenu utakmicu i da pružiš ruku suparniku, to je negdje realnost, možda si one ne mogu pružiti ruku zbog svih uvreda i svega, ali negdje ljudi sa strane, ljudi ta trane koji gledaju, koji glasaju, čestitate svima i čao, doviđenja. A šta bi sad trebalo da se raspravlja ko je bio ko je bio na kojoj poziciji, ko je zaslužio, ko je ne zaslužio. Bilo prošlo ljudi i to je to. Svako ima svoje negdje mišljenje. Ja jedino u što sam razočaran sam što Tanja Boginja se nije bolje plasirala. Eto, samo to mi je nekako razočarenje svega, ovo drugo mi je sve manje više očekivano. Zašto sam se ja našao u Beogradu? Našao sam se u Beogradu poslovno. Trebao sam ići nešto poslovno ljudi da obavim. Isto tako trebao sam nešto da obavim moje nešto privatno vezano, nešto za moju porodicu i da odem i do moje porodice u Beogradu. Nazad pozvan sam na žurku, zahvaljujem se Pink Media grupi, cijelom Pinku, cijeloj redakciji, svima što sam dobio pozivnicu za žurku, ali mislim da meni tamo nije mjesto. Zašto? Prvenstveno zato što tamo nalaze se mnogi ljudi koje ja ne gotivim, koji meni nisu dragi, gdje ja mogu sebe ugroziti i ući u neki konflikt kada vidim određene ljude koji su mi vrijeđali porodicu. Broj 1. Broj 2, ja nisam bio učesnik reality ove godine da bi bio na finalnoj žurci. Broj 3, imam puno bitnije obaveze i puno bitnije stvari nego da tamo s njima skačam večeras na toj finalnoj žurci. Nije mi se dalo ići na finalnu žurku kad sam bio učesnik, a ne sad kad nisam bio učesnik. Tamo izađeš nakon 10 mjeseci, prođe jedan dan od superfinala, mrtav, umoran se, sjeba nikakav, moraš ići na finalnu žurku. Tako da nije mi to ne ide mi se tu na privatne žurke sa mojim prijateljima. Trenutno, ne na finalne žurke da bi se ja tamo nešto naslikavao, davo izjave, bio bitan, radio neke afere, drame, nešto da bi se vrtilo oko mene, ne zanima me. Ja sam se jučer našalio na storiju
zašto sam proveo pola dana po Beogradu, obavljajući neke svoje stvari i kasnije sa svojom porodicom i vratio se naravno kući, tako da ako bilo koga zanima zašto je to zato. I uvijek ću doći u Beograda ili u Srbiju ili u Novi Sad da posjetim svoju rodbinu, svoju familiju ili ako imam nešto poslovno da obavim, ako se radi o nekoj reklami, nekom poslu ili bilo čemu vezano nešto za medije, za show biznisa, nešto što je neobavezno, mene zanima. Samo sam se malo našalio onako na story, u svom stilu da se malo zezam i to i da ih malo štrecam, ali nije mi to zanimljivo. I što vidim da ste mi pisali u porukama i ovdje u komentarima i negdje što vas otprilike zanima i interesira, tako da nisam ispratio ni super finalnu noć, ko što sam jako površno i mizerno i pratio cijelu ovu sezonu. Na osnovu ove sezone vidio sam da je veliki šef, da je Pink objavio da je share, da je gledanost jako dobra. Meni nije bila zanimljiva sezona, ja sam očekivao mnogo više od učesnika. Nije mi bilo nešto inspirativno da bi ja to gledao, bavio se s time. Da sam komentirao, jesam, zato što su me spominjali 0,24 sata unutar realitija konstantno i ljudi koji me vole i koji me ne vole, koji me mrze, koji su moji protivnici, neki zamišljeni neprijatelji, tako da jesam, dao sam neke izjave, neke intervjue i ovdje nekad sam vama znao da prokomentiram to, ali da sam se nešto previše time privatno bavio, nisam, tako da nisam nešto previše validan da i sad na kraju kao ja budem general nakon bitke, da ja pričam nešto ko je koju poziciju zaslužio i ko je šta zaslužio. Mislim da 10. sezona treba da bude puno jača od 9. sezone, mislim da je 10. sezona jubilarna sezona, desetljeće realitija, da je najjača bila jedinica, pa petica, pa sad treba biti 10. Da svaki 5 godina reality doživi svoj vrhunac, tako da mislim da će to biti u ovom slučaju, to je to što vam imam Filip za reći. A da li će ući, neće ući u 10, gledajte. A time da ćete im reći neku lijepu riječ, da ćete ih podržati, ne da ćete ih uplitati, da ćete se svađati po komentarima, da ćete pljuvati jedni i druge, vrijeđati. Napišite im jednu lijepu poruku, napišite im jedan lijepi savjet, uzmite pa napišite tipa Aneli ako ju volite, uzmite napišite joj, draga Aneli, pusti to sve iza sebe, pusti te muškarce sa kojima si unutra bila, posveti se sebi, svojoj porodici. Posveti se, dođi i vidi kući, zagrli svoju kćerku, svoju porodicu, ti si za nas naša pobjednica, bila prva, druga ili 74. Mi te volimo, mi smo uz tebe, mi te podržavamo. Griješila ti, radila greške, ja prvi sam radio greške kardinalne, niko od njih nije radio greške koje sam radio, ja malo ko. Zato što smatram da je moja greška gora od tuđih grešaka, zato što ja smatram sebe da sam opet na nekom malo višem intelektualnom nivou od mnogih, pa onda pametnijem se više mjeri greška, znaš. Nego ne može se isto gledat greška Bebice i greška Filipa Cara, jer ja ipak nešto imam u glavi, ja sam ipak nešto prošao. Ona, razumiješ, ono je možda na sirotinja, jebi ga. Tako da, dajte neki, znate koliko znači vjetar u leđa kad otvorite zahtjev za poruke i vidite neku poruku onako koja vas gurne naprijed u teškim trenucima i zato je podrška ljudima treba da im jako bude bitna. Znate kako je kad neki pjevač koji je u downu, onako i u padu, kad mu neko dođe na koncert i kad mu iskaže poštovanje, zapjeva njegovu pjesmu, kupi kartu za njegov koncert, šeruje, objavi nešto, isto tako sportašu kad mu aplaudiraš kad fali penal. Isto tako i tom reality igraču koji se možda ne može uspoređivati s ovim ljudima s kojima sam napravio komparaciju, ali isto tako kad ste već odabrali da podržavate toga iz realitija, zato što ste to gledali. Dajte mu jedan kvalitetan savjet i time ćete mu najviše pomoći. To da se svađate i vrijeđate po komentarima ispod nekih naslova, ispod nečega, da vodite vi evidencije ko je trebao biti na kojoj poziciji, ko je bolji, ko je loše, niče. Tako nećete pomoći svom favoritu. I tako vaš favorit neće napredovati, vaše favorite ćete uvijek vraćati na početak. I vaš favorit će ulaziti iz godine u godinu u reality i sve više će srljati. Sve više i više će srljati. Ja znam sam po sebi, meni je bila potrebna ova pauza od ove 3 godine. Mnogi ljudi misle da ja nisam mogao biti u reality ove 3 godine. Mogao sam, ali nisam mogao. Šta zbog svojih nekih prijatnih stvari, šta zbog svog, ne mogu, izgorit ću, bilo mi je potrebno. Danas, sutra da uđem u reality, ne pričam sad o 10, da li to 10, 11, 12, 15. Ako ću ja biti isti ili gori nego što sam bio, ja znači nisam sazrio i nisam napredao. I nisam za to.
A nisam u Beogradu, ljudi vidite da nisam u Beogradu, da sam kući, pa bio sam jučer u Beogradu. Ne znam zašto vam je to toliko čudno, ko da sam bio u Johannesburgu jučer, pa je prosto nemoguće da sam već danas kući. Pa nisam bio na Mont Everestu sinoć, pa kako on s Mont Everesta već u Crikvenici. Otišao sam ljudi jučer ujutro, popodne, bio cijeli dan, cijelu večer u Beogradu, ujutro još nešto obavljao što sam imao, bio do kasno kod porodice isto i krenuli tokom noći ujutro, vozili tokom noći, pred jutro krenuli i došli danas kući. Ma koja žurka je, Mina, pričao sam o tome, zašto? Ja sam pozvan, ali ne vidim sebe na žurci, zašto? Iz više razloga. Smatram da kad bi došao na žurku bi ja kao htio nešto da budem u prvom planu, da ja sebe nešto... Mada sam pozvan sam više puta na žurku. Ali to je meni to... Onda bi ja bio nabikus ko neki ljudi što naš. Samo da im nabi glavu u prvi plan negdje. Ja nisam posvuduša, ja da želim to, ja bi išao na sve događaje, na sve gluposti takvog tipa. To je prva stvar. Druga stvar, ja nisam bio učesnik da bi bio dužan da budem na žurci. Pa draže mi biti kući sutra se rano ujutro probuditi i otići sa svojim djetetom u grad, na doručak, na plažu, na ovo, na ono, na bilo šta, nego da u 6 ujutro budem pijan na žurci u Šimanovcima, da gledam ljude koji su mi vrijeđali mene, moju porodicu, da moram još nekoga da nokautiram ili neko mene, da ne bi mislili da sam ja super Malvervelov junak i da se napravim neki problem. Čemu to? Da dolazim, da ja budem na žurci sa ljudima koji su mi, koje ne mogu očima vidjeti. Pa ja gledam da zaobiđem te ljude u krugu od 100 km. To druga stvar da je neko rekao, Filipe, dođi na žurku, imaš honorar 5.000 eura, evo mene, gdje sam. Pozvan sam i u neke ljudi, pozvan sam opet u jedan strani reality, i u one igre neke, ali to je slabo i plaćeno i nezanimljivo. Vidite, ja sam neko ko je niknuo na Pinku i nisam neko ko mijenja lako dresove. Bio ja u momentima dobar sa Pinkom, ne dobar sa Pinkom, jedno vrijeme znate da nisam bio aktivan medijski, da nisam imao neku da je bila nezavidna situacija, što se tiče sad opet jako lijepo surađujem sa Pinkom, radio sam intervjue i sve normalo. To je kuća iz koje sam ja niknuo, koja je mene dala priliku, koja je mene u tom momentu i zaštitila od zakona gdje sam trebao po meni nepravedno da budem osuđen u državi Hrvatskoj za neka razbojništva koja nisam počinio, koja su se u međuvremenu i dokazala da ih nismo počinili ja i moji drugovi i moj rođak. To je to. I to je jedina televizija koja može negdje da plati mene koliko ja smatram da ja vrijedim. I mene kad bi nazvao Željko Mitrović, niko drugi nego Željko Mitrović, ponudio mi honorar onaj koji ja smatram da zaslužujem, da ja s tim honorarom mogu sebi, svojoj porodici, svom djetetu i to da osiguram neku bolju budućnost i neku egzistenciju, ja bi ušao. Isto jako teško, jer sam se odviknuo od realitija, nisam 3 godine u realitiju, mnogo teško bi mi bilo opet otići na te postavke i opet živjeti u tom sistemu vrijednosti i sa tim ljudima, ali dosta puta sam odbio za ove 3 godine zato što nisam bio u situaciji, nisam ni sada u situaciji, potrebniji sam svojoj porodici, svom djetetu i to, ali naravno da će se u nekom projektu, evo što je napisala Jeca Masterchef, ja bi u taj projekat sutra otišao, u Masterchef, ja sam se za taj projekat prijavio, meni je to zanimljivo, vidim se tu, ali ovo drugo kad je u pitanju reality dolazi samo Pink u obzir, jer jedini Pink na kraju krajeva i zaslužuje da ja budem tamo, zato što sam bio 3 godine tamo, jedini Pink može da me plati, jedini Pink je, što se tiče svega drugoga, impozantan, što se tiče gledanosti i svega, tako da uvijek ostavljam prostora da može da se desi da ja završim u realitiju. Da li će to biti 10, 11, 12, 13, to vi ljudi razmišljaju, tako da ne znam, jesi čuo da Kiki ulazi u 10? Ma nisam čuo, čujem samo za mene da svi govore, Filip ulazi. Tako su pričali za 7, za 8, za 9, sad pričaju za 10. Ali ja kažem otvoreno ljudi, da se može desiti da ja završim i u 10, i u 11, i u 12, i u 13, i da se moglo desiti da završim, nije se moglo desiti da završim u 7 i u 8, pa čak ni u 9 nije, iz više drugih nekih razloga privatnih, ali može se desiti uz stisobi petlju da se odvojim od djeteta, od nečaka, od porodice, od svih, za nešto za što znam da ako izdržim tih 10 mjeseci da ću moći istima da pružim nešto što im ne bi mogao pružiti napolju. Ja zarađujem dobro i napolju, da se mi razumijemo, ja nisam socijalni slučaj. Ja sam kroz streamovanje na TikToku zaradio mnogo, ja zarađujem, imam i privatan posao i ovo i ono i neke stvari
nisam mogu da zaradim, sposoban sam momak i mlad sam momak, na kraju krajeva ne libim se da odem raditi, da svom djetetu omogućim i svojoj porodici. Ali, brate, ako ti možeš zaraditi neki novac za 10 mjeseci koji ne možeš zaraditi vani, to jest ne zaraditi, možda ga možeš zaraditi, ali ne možeš ga uštediti na kamaru, za 10 mjeseci ako ću ja time sebi omogućiti, ne znam, još jednu nekretninu ili neki biznis s kojim će sutra biti bolje meni, mojoj porodici, mojoj djeci, naravno da. To sam već rekao. Išao bi, brate, to su Dražene, toliki honorar ne može, ja zaslužujem i 500.000. I 500.000 što ti kažeš, ja ih zaslužujem, ja sam reality igrač koji je vanvremenski za ove reality igrače koje ste vi gledali. Ja sam vanvremenski igrač za te reality igrače. Volio me, ne volio me, gledat ćeš me. Izazvat ću reakciju, nećeš ostati imao na mene. Magija, hvala ljudina. Hvala svima ljudi, ali taj projekat, Željko može iz zadnjeg džepa da kupi mene sve sa gaćama i sve druge učesnike. Ali jednostavno nije budžet toliki predviđen za reality. To što oni lažu i pričaju da uzimaju po 400-500.000 i te neke stvari, ljudi, ne budite naivni. Neće niko nikome dati 500.000 da ti budeš negdje pod nečim krovom, da te neko hrani, daje ti bruto, radiš na svojoj reklami, u javnosti te gledate pola svijeta jebote naših ljudi, razumiješ, Balkanaca i gastarbajtera i to, i sad će ti još neko da 500.000, neće. Ali da vrijedim duplo više ili više od onih koji učestvuju, vrijedim. I nisam ja materijalista i nisam ja neko ja bi ušao za puno manje od toga što si rekao, Dražena. Jer opet bi s time mogao, to su pare koje imaš na gomilu. Ja sam jako puno ljudi novaca proizveo u životu, ali sam strahovito i puno ja sam mašina za napraviti pare, ali i za potrošiti. A ovako kad bi imao u komadu neke novce, pa kad bi, ne znam, na zemljištu na kojem imam sagradio kuću, pa ćeš ti danas sutra tvoje dijete kad ima 18 godina, ti njoj lijepo ključ u ruke. Drugačije je naše, ali ja sam osjetio na svojoj koži kako je to kad ti familija sve, šira familija, sve razdijali i podijali i uzme, pa se moraš, hvala te legenda moja, pa se moraš kroz život boriti i snalaziti sam. Niko mi nije dao ni za 18. rođendan ni golfa keca, ne Ferrarija. Niko mi nije dao ni vile, ni kule, ni gradove, ni ništa, nego sam za sve sam morao da se borim na koje kakve načine. A ja bi volio da mojem djetetu ja nešto pružim i dam u životu. To je to. To valjda gleda svako tako, ne moraš biti roditelj. Dovoljno da budeš brat, da budeš sin, da budeš prijatelj. I da gledaš tako, ako neš pružiti sebi, svom djetetu, pružit ćeš nekom bližnjem, kome god. Neko će strancu, brate, pružiti. Strancu koji mu nije ništa u rodu. Zato što će ga voljeti, taj stranac će mu dati poštovanje i Tako da te priče da niko nema cijenu, svi imaju cijenu. Za mene je jebeno ući u reality, jebeno. Puno teže nego za druge. Tako da velik psihološki pritisak i teret bi bio na mene. Jel bi od mene, kako narod, kako produkcija, kako učesnici, svi bi očekivali mnogo. Vjerujte mi, što se god desi, voditelj bi pitao Filipe, koji komentar imaš na to? Sve da ja nisam u nijednoj priči. Ma za 500.000 ljudi ne može niko ući u zadrugu, to ne sanjajte. Kad je Kia tražila 400.000, nije dobila, jednostavno su to novaca nerealan. Nemojte se zajebavati, ljudi rade na Balkanu za 1.000 eura, mi pričamo da bi neko trebao dobiti 500.000, da uđe u reality. Za šta? Za šta, budimo realni? Da spavaš pod tuđim krovom, da jedeš tuđu hranu, da si 0,24 sata reklamiran na televiziji, gdje možeš da pokažeš svoje neke, ne znam, talente, pjevanja, ovog onog, da kroz to uspiješ. Za šta? Što se guzimo, da ne bi bilo guza, što se guzimo, što se vrijeđamo, što se pljujemo, što žderemo tamo tuđu hranu i spavamo pod tuđim krovom da dobijemo 500.000 eura. Nemojte me zajebavati. Šta smo mi? Ko smo mi? Akademski nekim, da nismo možda akademski građani, da nismo možda Nobelovci, da nismo možda, ne znam. Nerealno je, brate, nerealno. Pustite to što priča Kristijan Golubović, što kresne lupi Miljana, ovaj, onaj cifre što je Janjuš izjavio 400.000, 300, pustite te priče. Ovo su priče za malu djecu. Ja im pola njih ne bi dao 500 eura nedeljno. Ajde u p***tjernu. Moja sestra ima 2 fakulteta, radi za 1.000 eura. Daj, nemojte me sprdat, ljudi. Moja sestra 2 fakulteta, ima pravo, stažirala, radila u državnom odvjetništvu, poslije toga ekonomiju vanredno završila i ne znam šta i radi za 1.200 eura. Se mi sprdamo. I sad ja vuci batina s 8 razreda osnovne škole zato što sam neke
protuhe i svađao se s nekim budalama, zaslužujem £500 000. U svemu u životu treba staviti čovjek ruku na srce i biti realan. Ali da vrijedim, ako drugi vrijede 100.000, da vrijedim 200, to da. Ako drugi vrijede 200, da vrijedim 300, to da. Realno. Ja sam ljudi bio odbio honorar od 5.000 eura nedeljno, što je 20.000 eura mjesečno. Bio sam ga odbio, meni nije bila situacija da uđem. Ma mediskuse prezidente, odmah po mediskusima. I to babijoj. Zato što nisam bio u situaciji, to je jako lijep novac, to je strahovito veliki novac. Tanja, hvala, ali nisam bio u situaciji, ljudi, da uđem. Nisam bio u situaciji da uđem. Kad ću ja ući, jebote, tadašnja djevojka mi trudna ili mi se dijete tek rodilo ovo, ono, vamo tamo u fazi rehabilitacije od realitija, u lošoj fazi, pijem alkohol, ne znam di mi glava, otac mi u tom momentu malo u bolnici, sad ja trebam ući za 20.000 mjesečno i kao unutra, Ne bi ušao za 5K nedeljno, u 10. Ne bi, to je od prvog do zadnjih dana 200.000, ne bi, za malo više. Da me tata igrice, tata show biznisa, da me nazove na telefon, Fićo, imaš to i to, imaš neke i uvjete koje tražiš, da znam da mi je napolju, da mi se svaka informacija javi za porodicu, za dijete, za ozono. Dobar honorar, dosta para unaprijed, dosta para na pola, na kraju i tako i to da ljudi. Ekspedicija je to velika naša. Ali ajde ljudi, to je neka tema za sebe, da sad vas ne gušim sa tim. Mislim, mnogi vole kada ja pričam to o realitiju i to, znaš kako i meni se isto u glavi vrti uvijek onako film, kada je taj reality u pitanju ovakav onako, kada te hvala ti kraljice. Ali jako lijep ljudi život na polju. Pa čak i sa manje novca, čak i sa manje, kad ti imaš tu, evo ja, sad to ja vama ne mogu opisati.